Harin kajing yaset markaliang hapdeng kari India bat Pakistan. Mentakas ngi kashibau truk jamang arjar posan kilshim no ya karai ban yasang eno kajing yaset. Yakane ka khubor lapn bana da Foreign Secretary jong kari India Vikram Mistry ulong baki Director General of Military Operation DGMO jong kari India bat Pakistan kilshim no ya karai banado kasan baje jong kashibau truk jamang arjar posan kilai menjur ban sange ya kajing yaset kata narangkau nasun ban naduriau. Kane kajik mentip balangkon la mentip da Foreign Secretary jong kari India Vikram Mistry haden kajing pembena persenang ba jong kari Amerika Donald Trump ba ke India bat Pakistan kilai menjur ban sange kajing yaset. Kulai syubon.